Ni kama andu magwetereire Karo arie niguo mamwire uria marecireria makiria thutha wa Karagũ kuheo wira ni Triza ta brand ambassador wa nduka yake ya kwendia panties na bra. No before ngonie uria ninge Karo auga regarding kihiko giki kiao na Karagũ makiria thutha wa Karagũ kuiguana na Triza na gukorwo magikomentera each other guku nenda-ini. Hihinya gakengere kau niguo hingo ciothe twa post video ugagikorwo uri wa mbere gukinyirwo ni video citu. Karo akoretwo akirete kiku mariria Triza amutumeire birthday wishes through Karagũ even after Karagũ kuheo wira wa brand ambassador ni Triza. Karo ndakiri akiumukania no mothe atiga aria kaundu gatuma andu makorwo makiandika mawoni ngurani regarding ndumiriri iria aposti. Karo andika na auga never allow your wife to pray silently. That woman might be asking God for a new husband. Na arikia na kugwa na mitheko. Karo maita maingi ni tuwi akienda kumukania kaundu ahuthagira social media ciake tariria endaga kungurikia Triza during Karagũ's birthday. Andikire na akiuga ati kihiko gia Karagũ na Triza guthira wari undu mwega muno tondu ni watumiria acemania na soulmate wake. Message ya Karo Kim igituma gwakane muno na riu fans meciriria Karo andika ndumiriri iyo iri ta warning kuri Karagũ ni undu wa ndugu ino yake njeru na baby mama wake uyu nginyagia rathiite ukiandikira Karo birthday messages through Karagũ amuraya. Uyu akiuga you just continue praying silently, akiwan Karo Kim ati agikorwo ndumiriri iyo akuroragia kuri atimia angi yagirire kumwerekeria, akimwira make sure ni arahoya silently tondu uria maundu marathie kwahota gucenjia o ndagika yothe. Uyu akiuga goat wife has won the battle. No uyu akiuga your woman is now the brand ambassador of Baika and Suruali. Now that the goat wife ako area, continue being motivational speaker. Chama chetu we are winning. Andu makigeria gukorwo makiumukania maria mahingiriirie ngoro makiria thutha wa Karo Kim gukorwo akiandika akiuga rimwe na rimwe atimia ni mahoyaga silently na athuri matiagire gukorwo makirekia atimia ao mahoye silently because maybe ona marahoya makorwo makiona a new husband. Undu andu meciriria Karo agutumaga iri ndumiriri kuri Karagũ ni undu wa ndugu ino yao njeru na Triza. Make sure you turn on your notification uga subscribe niguo hingo ciothe ugakorwo uri wa mbere gukinyirwo ni video citu. Tucemanie na wa next one.